والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. O sizlerden ol tor adamları ki vefat edipdiler veya hatunlarını koyup gidipdiler, olorun hatunları 4 ay 10 günlep ölülerini muntazir ederler. Pes vakti ki muddetleri ahirine yetip etti tamam bolsa, pes sizlerge ey veliler günah yoktur, hatunlar öz haklarında şeriatga mutabık eden işlerinde yani zinetlenip izdivac edecek erlere arasında görünmeklerinde ve Allah Tebarek ve Teala sizin ettiğin amellerinizden haberdardır. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Ve sizlere günah yoktur, eğer ölüp iddette oturan hatunlarga eşare tariğinna nikah etmenin haberini vermek. Ya da içinizde tutup saklasanız hiç kime aytmani. Allah Tebarek ve Teala bilyendir sizin niyetinizi ve hatunlara aytacağınızı. Lakin mehfiyane nikah vaadesini etmeyin, meger şeriatga mutabık söz aydın. İddette oturan hatunların ta iddeti tamam bolyanca nikah etmeyini kastetmeyin ve bilin Allah Tebarek ve Teala sizin kalbinizdeki zatını bilyendir. Pes Hudanın azabından berhezer bolun ve bilin Allah Tebarek ve Teala gafurdur, mağfiret eder ve halimdir. Azabı mustahak bolonlara azabı tizlikte vermez, belki tahire koyar. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Sizin boynunuza mehr vermek lazım değildir. Eger hatunların yanlarına yatmaqanız, oşolar için bir mehr muqarrar etmekeniz, talak verseniz. Şu suratda mehr lazım değildir. Bir az meta verin, başlarına örtünürler yani. O evine giyerler yani. Bay adam özüne layık zat versin, o fakir adam da öz haline göre zat versin. Şu verilecek zat şeriatga ve muruvvetga mutabık bolsun. Bu tariqa zat vermek ihsan etdiyenlere haktır ve lazımdır. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ve eger hatunları yanına barmazdan awval emma mehr muqarrar edip talaq etseniz, onda sizlere lazımdır
nä miqdar mähr tayin eden bolsaňyz, şonuň ýarsyny bermek. Meger hatynlaryň özleri ýarsy da gerek gelip gözeşt etseler, onda hiç zat bermek lazım däldir. Ýa-da nikahyň akdy we kilidi öz elinde bolan, ýani talaq eden är afwetse, kämelen beren mähriniň ýarsyny mutalabe etmäni hemmesini hatynyga bagşlasa. Ve sizin afwetmäňiz takwalyga ýakyndyr. Ve siz ärler öz araňyzdäki artykmaçlygy unutmaň. Tahqiq Allah tebarak we taala sizin emellerinizi görüp bilýändir.